skupa. Samo bez... Šta šalje na TeamSpeaku? Ja. Jedan članak zanimljiv. Juventus... Jebi ga provjerim. Kaži. Pa rekao privedi. Ne, govori koliko Serie A zaostaje za ostalim ligama po proizvodnji mladih igrača. Govori članak. Znači, München 1860, onaj u drugoj ili trećoj ligi koju proizvede više igrača valjda od Juventusa, ali tako ne. Jebi ga, ne ide. Ne ide. Zato i kupuju toliki Hrvate, još se mi čudim.